Za 10 dana počeće izgradnja prihvatnog centra za migrante u Beogradu uz pomoć Evropske unije, izjavio ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Nebojša Stefanović. Ministar policije prilikom obilaska migranata u parku kod autobuske stanice u Beogradu sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Luksemburga Žanom Azelbornom rekao da još nije utvrđeno na kojoj lokaciji će biti taj prihvatni centar. Ono što je također važno, ja sam sa gospodinom Aselbornom danas razgovarao o pomoći Srbiji. Dakle, Srbija ne može ovo sama da podnese i nama je potrebna pomoć i finansijska i neću to da krijem, taj novac bi nam dobro došao i za sve one ljude koji rade danas poslove i na prihvatu i na pregledima i na registraciju ovih ljudi, ali naravno i na jačanju kapacitete Srbije da snažnije prihvati i ove migrante. Azelborn kaže da Evropska unija u traženju rešenja problema velikog priliva izbeglica mora tesno da sarađuje sa zemljama regiona. Srbija treba da poboljša svoj sistem azila i kontrolu granica, kao i da uveća svoje kapacitete za prihvat izbeglica. Evropska unija je spremna da pomogne Srbiji u osnivanju centra za azil u Beogradu, ako to bude traženo. Prilikom traženja rešenja izbegličkog pitanja mora se voditi računa o odgovornosti, solidarnosti i međunarodnoj saradnji. U Srbiju svakog dana uđe od 2.500 do 3.000 migranata i prema rečima ministra Stefanovića približno isti broj izađe iz zemlje, budući da oni imaju jasnu želju da nastave svoj put ka zemljama Zapadne Evrope. Ministar policije je siguran i da među migrantima koji prolaze kroz Srbiju nema pristalica islamističkih, terorističkih organizacija, jer kako kaže, detaljna se provera obavlja pre nego uđe u Srbiju i odlična je saradnja sa međunarodnom policijom. Kristina Đoković, Moja televizija.